MiPROMO ato Ghana de she munyina ha makwaba e de ba DLFM 106.9 ebraso sa jimi nsem kase bo a yenso so awieni yetena se ne de mu nsem nyina da eba ebesom wo meka se ne eyo pepon bo som no ne da etoso edu emiensa emfempem mienu ene aduonu enumu ene eguso ayewen nenso de boaboa no sa jimi nsem kase bo no yakuche ne nyina da ekugwe na be fonten tan kase ne so DLFMonline.com afi kase bo no DLFM an app no and afi tune na app na ya adwuma babon na kwa Google Play download you na wa search DLFM 106.9 kase bondam so benye bi woso na watimi etie woso etia mayen afi nso yen Facebook no eya adwuma DLFM 106.9 YouTube na TikTok ne nyina da eya DLFM 106.9 share Facebook no so na wadwe nkyere nyina fafa so emre semu no ya beje mena kenkan ne nyina da eti amount awie ensem titire bedi kase bonu akotiri bi enesem yeba kopiemu ewotachima Central Market nim na nka betodi ya kase bopono so echirim sem eja to hono market ne de nyina da etimi ahyedwere be yede mu nkyeremu nyina ebesomo ewo kase bono emum sanso na Ghana mampeni John Dramani Muhammad smart dwa echirim sem Ghana mampeni a mekaze sia royo mampeni dada na daga kufuado ebeka kire Ghana fo se yakopon aso ndaye nti oba besi eye National Cathedral de matwede ampon yakopon nanso wantumi ansia nwie no ochirem so ne de wadwene ho ahunu se David de hwehwem wo ho ese omo yede fa wo frisi sika tutu akɔhye fo mo no aha dwenye pa we ni nso ahodo nso a Ghana mampani John Dramani Mahama ede atudwam yebesa kopie mo sekani twakrade ne mpatam am Ghana mampani a mesi amikesi wakɔ na ho dwemu eye nnadan kogufuado ode ne saso ana se ni state bi kosi ho mesi amikesi no adihye na koburu nyina toagu na die nti na adihye ebu toagu ne bi magimre endi ya kase batu atwetwe nkomo akyerem die nti a omu esusun se dabi Ghana mampani state na se mbutugo no wo makyerem yede mu kyerem so ebesomom yeba kopie mu apie mantema ni nyina ne se ne o cheman eye ni fahina wo moden ahye se ba besi ayresabia ye 50 eye bed facility dia ma adehye mo wo esi akwa ma bo mo apomuden so ene ma tuma konkanye pa etimi e dia ma adehye no yeba kopie mu la pass na adehye wo no makase kyerem se efia je ho aboso papa ni senti maga na ba internase enfam zulanyon onkuto enfam se zulanyon fo onkuto ne adwuma ko betua bo maga na ate ni senti aban page my foforo emfa efi hu sensen fanso mo se frisa zulanyon ne de wodum tum moa maga na ekureye mu ntekura ensam ni fina kana besom se agimi sem kase bo DLFM 106.9 me kase adwuma ko bi na su ya sense yemfa agimi sem kase bo no emema som enawi adwuma ko edika no eye cross communal wana se Rabi communal mesra wata wo ya nkwankra wo de odwumade agudu agudie no wo hia communion party mesra wada communion wa kopa ba bontia Ghana fo nyina tugu so ne nyina da eye cross communal one anasa wo mpo de mo ye nsore bosum ye du amotena se mudi communion de mesra wada nkonji kire mre enha ho efisa na ne communion mudi na wa hwe asoro mo musi obi efisa na nya de ba kokora nanso wedie watu ade ne nyina da eye cross communion anasa Rabi communion mo senka bie ne mo odwumade agudu ne mantumi konkan emfa ma Mendes bita na Frank Limited efisu kopimo eye Grace as Finance so wadan soma bon wadi buroma yensa betua bo meja wonsa etimi akabim efisu all this supermarket o maga na munyina bo horo no maka kire wadam se wo pe cross eye cross community bebo ma nso dwumadi awodo a wo pe no wonsa etimi akado ma etimi atuma wonso dwumadi awodo a wudi abehia community no ne matuma konkan ye pa etimi etiama frame 24 podo moto na gimu enchiremu enyina 0248288788 0248288788 afiso me bom nkaye enawie ka kire wo se umpensu patimianom enso de doso ankran papa abo moden a efan fidiem ma ya soro so me mu ada hokroje ne nyina da Lumba nsu pa ne sent mo saka bi umpensu anam kan kire obi oton pia wate se o mesrama nso ni bi da bi ka kire ne se o ma Lumba nsu pa ne mo ne nsu abenom no ebetuma nyare wo mpode afiu ni padiem mesra wode wodi akwanya betonom de maga na de hia wonom enim ki atwi afiso bobo ya woni metwi dia wato adi efise Lumba nsu pa epa de shomba mo de abefa nso ni bi e de akwa chima de hia mo nkrapopore mantem ni Ghana nyina no wonom etime enye nsu pa ne bi etime ne send mo de nefa Lumba nsu pa ne di mu nkyeremu enyina 0243 101321 0243 101321 ana 0555 no miensa 274757 ana 0577 475343 0577 475343 Obani from Perifona di mutumani amwana nsuo no so mo made amfa mi fan ko akini na sika dwete etumi emra botom una boso mo so yasene yemfa eye agimisem kase bono maso mawie edi ameje so eye Nhyiraba
Kwadwo Sammy B medam ho meba me de kase bunchiri mankasa beto aso ede ama ne atenase mo nyina atenase o mo atenase o kwaso kwaso me se kwaso ana me se kwaso kwaso se kwaso ede na do ba ha me fa fom nananum oba ma nananum wo fom beti ya yegu so te bisa me 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 fa fom ade nananum se de na do be pie ha nana dedi kan mo atenase DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamu akwaba Afrika siebono enchiremu eni ye hia kasiebo na ase ne de abrahosam na hia ne nyina ne se kopie mu ewo teshiman eye central market ni mu a endrada na dwom ema na sema eye edu enum abo apa eye nonkro hwa na dwenom ena jebra ni bi etimi ekoto teshiman eye central market mu ndanda dwo a na kwasi boni baka ne se ne ade no bibini se fatawani pa na ense o ka kire kwasi asem se de si ye no na emu eye ye pa se amekese no empenifo kirem se a stores ahodo a ahye ewo techima central market mu na eburu ba ya hanson 7 stores na ni nyada mekese yi ni nyada etimi ahye dwabre kram nipa wo bode yede nani ehu de esi ye nyada ojani mu na ekirem se emre jane sha ase na ehye no na odum dwadwuma yekuo no jaze mba hore mo na mo ndonson wo kirem se na musu akra ne senti na wo hwese de jane ehye na nyade mbetumi aba ho moden etime contain fire no etime dum ntentem eno kan wo mema ija no etime tetra ya ehye stores ahodo a ewo techima eye central market nim na okopiem obunu is eye regional fire commander eye ACFO2 na womi ofoli adubia sapom ejemeje chensem de kire eye central fo kirem sem eje na esie na nyamnyem de kure ni ejapade ahye no enya asem kuma kram wakasa kirem se wohwe aja ne se de mpirifo made si jana o kire se kwan nem ni senti eduba bimpo a na odwuma yekunu ba made se betumi wurawuram etumi kodum jana so na kwan na ba bianti enu ka hu bi na ma aja no etumi tetremu a etimi ahia stores do na se ma me asa ka se kirem se ade hire me yani na honom every say ye kese no e opabirem ni senti modi dwuma na se jahu dwuma de mo mode ase mani betimi ada ho every say ya hwe ni ya eja do hyehye e won ka bo premante ni me ahodo no wa hwe ni ye ni pass say yesuban ya eja na ebekoso ahye pam emra ACFO2 na womi ofori adubia saponje mre cheche nsem de kire eye central for no enso do so me ye no emu kiremu no enie. Because the shops were many, it's about 700 shops were burnt to ashes. Yes, that's why. And the items involved, we were having shops, chemicals, and so many items in the markets. That is why it took a long time before we were able to put them under control. So it was difficult for our men to enter. So many things were scattered in the market, and it was very difficult for our men, but because they are professionals, they were able to control and put it under control. We saw 6 appliances, one from Techiman headquarters, another one, the small one is also from Techiman, and the others, we had one from Kintampo, Enquires, and even Wenchi from the Bono region. We are having this one, the old one and the small, the rapid response one is attached. So we are praying the government buys us more. We are praying for that. As we've already entered into the dry season. In fact, people must be cautious. They should be much cautious about fire breaks because for us, with the fire personnel, we've been going out to educate the public about the prevention of these fires. So people should listen to fire service and be more cautious so that we will not experience what we are seeing today. For the investigation, we've not yet come out with it because it's too early and we have started an investigation. So by tomorrow or the next day, we'll be able to come out with the exact cause of the fire. Any out ye you kopiemo ewa bunu is a regional fire commander no and the tia wodmanom. Ne den e the ACFO2 Naomi Ofoli Adubia Sapon and ye tie nkan. Ne yakwa homatrofo no so ene ye ne eye public relations officer e the Ghanaian National Fire Service ADO1 Alex King Nati wa homanu senko bisa ne say eje na to techima no emu nsensem dia pa na nam so meja wei
etumi eto techiman. Senior, good afternoon. Good afternoon. Now, correction, Kaka, me name PR, no. Oh, okay. Okay. Oh, a PL normal department, okay. Yeah, that's a pa. Miss Alice, yeah, Miss Ow. Techiman, a jay at home, but Pim Sam and Shuma, a year Ghana National Fire Service, no. Maya no pacho, we need DLFM, ye tear for no, and check a cramay. And it's such a position, Nana, Monitia, and on my 12. Ya na yeti ya no eje bisa no enya ya no betimi e de result aba ekemu no eje say all possible akoba na specialty ni try e wo emre ofo bebre say ebia na nipa botefo bi e de techi nti no ye investigation na sure say ya dia ye hu say bi dia da ni kwan ye go say Hello, senior. Yes, I'm actually. Yeah, well, home on na etwitwa kakra ntino. Intina me say, eja no how much for 20 year na edum, how much year na edum eja no, how much 4 o'clock year ntino. Nhwemu no de ya start here. Okay. Na nhwemu sa no enye ade 1 day na 2 days and 1 week atem. Ade especially and go for we adwin esusu say ebia the baboni for the teach no eji say investigation you who say pepe say ampa the baboni for the teach and I say ebia na e be do for investigation dey egu so na MiPROMO it me wi amobete honka enti asat now no nipa be do say e na wonmo aka eja na eto ho no mo no obi tumi hwere ne nkwa ana ebi no tumi prai ewo mu ana enti asa ni chichi no ye botaye no say do fire scene first and foremost say bebo nipa ho ban obi ho anka nti ye bo modern a obi ho anka chese ebi to say nyoma wooden structures ni contain hihye no dodo na susu ebo ho ban a ya anka nti nyame adu obi ho anka na etimi abo structures ni bebre so ho ban ADO1 ansa go bekọ no de biada munya kwanya etu Ghanafoɔ so nanso ya Ghanafoɔ no entie afutuo no awia yi ensem ben ne afutuo ben ena de beja Ghanafoɔ mra ye wura opebere mu yi enti no next year say the officers eba so ma be your resource fire safety department say yes I established safety department so mo so mo dwumadie ni say ombogbo area market free akodi nkita ho awokwan befa so bebo mo ban enso no eburo no mo ana sidia receive no enye ne kwan so a yenkofo timi ko no maka chense man ha omo no opudi omo nton ade so send money no mo ka hu say yenkofo ba no mo anya sutie amomo a ejashi a omo na affect omo nti be say opebre a yeremu omo yenkofo ntwetwe omo fo maso infam yenkofo ina omo de omaso omo a ADO1 highlife skin nate wudu juma wa Ghana National Fire Service wonom Public Relations Department no sine ebeda se pa ne nchechirimu a wodo asum DL kasebo mission da masipa okay eni a wuti ye Public Relations Officer odi ne juma wa Ghana National Fire Service ne din e di ADO1 highlife skin nate ene wo chiremu ne se duba bimpa Ghana National Fire Service for maden everybody wura edwa hodom kwa kire adwadifo ne se ha o madwen enti yenya wonom na mo nton wonom ade ebi ni o ye besra da mba mo nchen ya munya mre mfa ma wonom afiri sei moda ache ehu hia yi pa yanto akase bo no so ne yemfa yani emfa nkire mum wa Ghana mampeni John Dramani Mahama o de smart dwa e kire misem Ghana fo nyina baka ya Ghana mampeni dada eya na dankwa kufu ado obeka kire Ghana fo nyina sei twede ampo nyankopon waso ne da ye pa na da ye oso ye ni nyina ne se opeso man ye mampeni nti ade ba ko ne nyankopon ebeka na koma nka Ghana mampeni be ya dada be ye be ne de pa ne se obetumi esi National Cathedral de ama na Ghana fo nyina tumi akoso honom ne yatontom nyankopon akanfo ne keseye na so wono moden e de sokobo fom se de nko ya se nkaje obetumi esi National Cathedral nom na so Ghana mampeni John Dramani Mahama akaze kirem se wo hwa kwanya hodo a Ghana mampeni dada eye na dango guvuado eye senke wo si National Cathedral na entwe ye kura every sem
wohwe sika twetwiri dia Ghana man panin pagya ye so do kwakosi sa national cathedral na wan fa ne bottom sika nkosi ne de okyerem se dabi etete Ghana fo ne bu Ghana fo asumpa de nti na Ghana man panin dada wobetumi atebiri o man Ghana sika etumi kwakosi se kwakosi national cathedral se ayekese mpo emuna kaka ne mpanifo atumi atwa anya de o matumi amode mpo ele foundation mpo etumi awie kram Ghana man panin se ma tuja emuna Christian National Prayer and Thanksgiving Service ekoso our University of Professional Studies Accra UPSC ewa ndra na yekwesi ada na eye opepombo somem ne da to so du mienu na Ghana man pani chirim se dapi we sika sima hodo pa afa ni pa bi nsase wasa National Cathedral project na ho dia on to me internase da MSS ka we shin gu kwante no na ba sha ase apa ni pe mo bode anhwehwemu e dia fa National Cathedral project na ho ni pa bia da fa a wo nsase mesika bi ko hwe mboto mu no abetima gisika na timi aboa mo ma Ghana etimi disika no abo ma we ho bram wakasa chirim se enkuntabo de ya pa ne senti na ba de on transe masabe nipa bi a wonu madi sika no mfo mu nkodi da ne senti obono ho madi ahwehwe mu apa e de Free National Cathedral project na why be so patch de sika bi a wadie no obefo de aba e ma Ghana man pani e ya John Dramani Mahama e hotira kesema na wakasa no ne samu nchiremu no enie on the vexed issue of the National Cathedral. On the vexed issue of the National Cathedral, the Commission on Human Rights and Administrative Justice directed government to audit the project and investigate any misuse of public funds. Government is enjoined to follow this directive and will soon activate such an investigation into the project. Nikwakura mo no ena Ghana man pani John Dramani Mahama chirem sem ade abakwa etwa na wo ne twa ne nsuru mpoti tru kura mpo ne sem sika twudwi dia Ghana man pani dada na dango gufuado epagya yes ode kwa kwesi na shaka tidwa na wo chirem sem 40 million US sika no sondodo Ghana fo bre ekoma di Ghana fo no manga na sika sem de ayi Ghana man pani dada ehu o man mabo etumi atebiri sika we de akwahye fam de a odwene ho a ontiase na Ghana man pani wadi o man ya bro pa ne so mu nchiremu no enie. But on the future of the project, the cathedral, I believe that all of us as Christians must forge a consensus on how to achieve such a project without recourse to public funds. And this project must be achieved at a reasonable cost. In the current circumstances that Ghana is going through, it makes no sense to achieve such a project at a whopping sum of $400 million. I am informed that the National Ecumenical Center in Abuja, which is used by all Christian faith in Nigeria, was built at a cost of $30 million. I believe that we can reach a more reasonable figure for achieving such a project, and together we can raise the funding for it. Such a reconsideration of this project might even include changing the current site that was chosen for the project. Changing the current site that was chosen for the project. I leave the rest to any such future consultation that we will have as the body of Christ. Any awoti ye Ghana man pani John Dramani Mahama nene anakoti ye yentu akase bonso ye mo hwe ye nkwachire mu ewo eye atematem eye sekani takrade ne potem na esi amikesei adesha mo wa sekani takrade ekire mu sem wono mate shock pa everisem Ghana man pani dada na adedanko akufuado ohoni fefefa mpedifo moden etumesi ye edisi hono mode ma wono manedu ya dano pe mo sore ya enipa bi etumi akokofo ha ma tententen ede abo mu se pain etumi adwiri ne nyina da ebubu no pasa to agu kura ma asem we akwakoya arhosem yipam na Ghana fo nyina baka ya eya de Ghana man pani o gadada ohoni amu yedisi ho ne mo no dodo na akasa ya adehye mpa na wonom ewo sekani takwade ne mpotem a ewo efian kwanta hospital ne mpotem ho ne mo no dodo na akasa ekirem se akoya ho do mpotem ho nyina da etumi asem Ghana man pani dada eya ne nadanko gufuado wantumi ansi amfama wonom eba ne senti ena ono ankasa ohoni eya ne seso wonom atumi akosi de asi wontom bebunu atu agu babi kram na sesem oyekoto odwa no mpanifo antumi ampamua wonom se bia adehye ne nsem mo kan de agro no mu de ntinyade a wonom ebetumi akobudi agu na nsenda mikese uba Facebook no so a DLFM 106.9 video nam so aba benya bi no hwehwe bla behwe
ara ho pa se Ghana man penin dada no honi pa mo yedi si ho no mo no ne seso no behwe ne se ene da ho no ma esere se ya na nso honi ne de adehye na buni nyina to go mu kyerem se dabi mo ntumi ntena se e ma akwan ampote ho no mo ntumi nsai no honi de esi ho no mo de mo mpere kram adehye ne bia ka se kyerem se eye papa every sem na ka bia di we simpo de se bi ensi obi ana nso obi ampo ne ho no ma otumi to aduane edi mo honi we so nkonko ni senti dia pa na beka nipa so betena se na Ghana man pen da honi amaye de si wono no won betumi abudi agonda de se ne bia ka se kyerem se ana motu ye tu ye na anasa de se tu ye na entwa ye kwani senti ifo ma de ye hwehwem na de se mbo ma de di se ana mo na anasa mutu se na mabone no wonum enchi wonum fa ma won enkotumi nkofa emra kwan so ebinim so aka se kyerem se ade se na motu ni mu ade ya de papa every se Ghana man pen no wa mo bra bia o se kani takwa ne potem ni senti o mabu agua wonum betumi abu agu nti obi an kwada ne ba bi na on de din ade se agemre e kyekere nsemu ade sensem trofo emu nkyeremu no enie because yanse bi anyim because ekwo no wie na be de ma de bi so ntade ni aso wan fa nti ebure adika ru tu siga ekwo na de mo mi de la koye I am statue mpocha ma na esi so I hold me ya we minimum information bi ala but I am de we bun or genu mpocha ma fifidi ai mpocha njo no good bro because ekwo na ye statue na ye if benefit the road that be business as for statue yanse bi anyim bro or normal or genu ekwo na ye statue e finish ko na wi na statue ni ngure ye benefit won na de benefit bi ala na bu statue na yanse wan fa mas we bun respect I love everybody to those who possible to anya bia bone oye bia bone ogbogunu man ezam ozo man small no na sesi awebu yo pa wanya do kam kan ko mo nsiri because so na la sebu I man ezam ozo man nsu Uba one penana wo kam kan kan njo ahu no ndina adio wo sa adresi wa yo ne before awebu no bi sebu bia bone ogbogunu man ezam ozo DLFM 106.9 yo pa wanya do kam kan ko mo nsiri because so na la sebu I man ezam ozo man nsu Uba one penana wo kam kan kan njo ahu no ndina adio wo sa adresi wa yo ne before awebu no bi Any a woti ye adishia honum ewa sekani takrade ene bini mu kyerem se ya pa se Ghana man penin dada no honi a omayasi honum no wonom etimi adwidi agro ne bim so kra kyerem se mu da pasa no man me firi se Ghana man penin dada akwan hodo honum no wantimi anye ni senti honi ne de wonom penin ne empani chentuma bua wonum ebu na ba Facebook no so DLFM 106.9 Ghana man penin honi no dada Ghana man penin dada no honi ba hwe bi be hese de o maye no adehye na bubu ne nyina atumi ato agu kura se no kura mo jidemi so mo mpa bi okura aya sempa o yate yanto akase ebo no so ne enkopie mo ewo apie mantamum na ocheman ni fa hina ono no wa achim ebu akwa traditional cancer no wa apie mantamum ne den yade dasebre Dr. Twim ampa foto so mienu nyakopa yatom ne mfenhia eye edikan eye anniversary kase pa ono mo ya apie mantamum no wakasa ekyerem sem obebo no homoden etimi ekwakwesi eye finance eye ultramodern 50 bed eye capacity hospital dia madehia wonom awo asi akwa eno no awo apieman tese betimi aboa na promoden so etimi akonkan ompotemonom na ekyerem se okopiemu ewo ye asi akwa ne mpotemu a edu babia anamotenten ampenifo betu achinchina kopa yaresa bia ansaneja no apomudi etimi akonkan ne nkonkan ne sende obo no homoden edi dwumadi wesen se betimi baboa na adehia wo mpotemu no so apomuden etimi akonkan yepam na ekyerem se enipa nyina betuma de yenum amabra betumi akonkan ne nyina da etumi jama pomuden so nti otumi ntina se se oyo ohene betumi atena honom na de hye no apomuden etumi konkan na mna mbe yare no mbetu amabande atu na motententen sa atwa kwan akopa se bia chiri kwan de otumi nya ne sa kwan senti we nyina ka ne mopa otu betumi abo na de hye wo mpotem no no nso wonom etumi nya ne sabia papa etumi abomoden akwasa mo ho yade wakasa ekyirem se ade hye wo mpotem ododo na mpo yakuafo ne senti ohwe adwumade omoye nam omehia paso mbenya promuden titiri no matuma eri adwumaden etumi abona de shompotem no monso wono manya nuane pa etimi edim Dr. Twim ampofo agaze kyerem sem ukopiem wasi akwa ne mpotem am ototo sa de hye ne nyina titiri era de hye momode atu kwan akwa mono ne esika bo mboto mo kyerem se dabi momode ne monkai fie ne momfom so mombra machi mommata na kyina yesa bia opeso osie no enima entumi enkonkan wakaza kyerem se mfim pimere de nunum we mu de se de timaya sabia no obehye CS Messi pama de hye mompotem no monso wono matima ya sɛ papa etimi akwakwaje wono nso ayarehwe wono wone sɛ wade tudwa e wo me wo no homaden
ene wo ka bia wom etimi de ahyem no wankasa na himfie wasi akwa omtede de nwe ho akwa pon betimi afa so no betimi abona de hyem potem wono mo nso esi akwaman empuntu betimi ya bana ya sabia nso etimi de hene no de se wina etimi ede to gam na da sebere Dr. Atwuma mpofo otoso mienu asa ga se kirem sem ade hia hodo mpotem nyina mo tan na kire mutumi mwem na ya sabia wo ntumi se fi so si pe aya sabia ho sensem so betimi akwa kama de hia mo potem wono mo nso matimi atendene ode mre ene ensem twanim kontine kofi oboto nkra ifa payment mu etwetwetwe nkomo ensem odo ode som ye no emu ekire mu no enie body better communal spirit wonso yeni nipa ne misspesremo se dunya leba be start ya mesese muni na mode mu ba jim se basi ye ya ye be start communal leba ye be start etwitwa blocks na ya etwitwa ne start to ni ade ni na ye ba no na se muni na mu ba me bo me chidom na yetimi peja hospital no ndum penpensu because na huse utimi epeja anase ubo homodin kakra utimi peja edu penpensu bia o ka kopɛ moa enye de entino saa nyema mienu wei boho any hospital no ene na eye menisuali hu a ye di ra afi 2025 no entino mesrese isiakoman ne pinifo we isiakona wo behwe mo manone montie na se mo ne bu ne eto nsa from a wakai se isiakwa mo ka mo ye se mo fi isiakwa na se no so ye ni pa ya na esia na se isiakwa ni bia de nsa ba be ka ho na yetimi epeja sa hospital we to aso me ma ka sa yeti ni awoti ye oyo cheman ni fahina owo achem ebu akwa na matena kondwa ewo apie maternity de doctor da sebere Dr. Twum ampofo otoso emienu ede wa chim sa ya sabia no monsa beka afi so betutu eye boho bebre na madehye no so matumi enya insupa etimi anompa amanebo yensem twere ni kontini kofi obo ena to amanebo yi ede emanene na ye ho na yento ye na dwaton de ho enkra ye ba kese bone de aka chine be somo ewo DLFM 106.9 Yesia no man to our water. Oro menu da jintina metu bata. Makwantu ohunsam eye medadwen. Nanso me yensam tro ne nti. Menya adaje ye hwehwemu. Ekohu Sunday Sam's consult. Na wonom nti ende metimi ba. Menya abre ne adaje ekenkan ye. Eye investigations about womo. Ana me hu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonom ewo track records. Madansi die nie. Ma me nintrel. Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje o visa amount. Se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe kradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, awo Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse Enquires media. 106.9. Yamamu akwaba. Afiyen ko bukase wo mi se kwase bodum ko mi se pon e wala pass en mpatem. Na de sha mo wala pass e won krabu pone mantem akasa nso nugujam e kire mi sem. Efi pa agim potem ho no mode aboso no emu aye papa pa ne senti. Wonom entumi ntenase e wo mra kura yetimin. Ghana mpenifa mmoden etimi e de ahondidi hu sensem nyada. Ede ahye eye zumla nyompani fonse mmomode ansiesie kurom na o manga na emuntimente pa nanso no ane sen na amia ese amekese no emu oya pass efin ahodo etimi agela pass ene mpotem meme ahodo adehye ni digwa no efin pa adehye ni kirem eme ne wono no emu eyeye pam na adehye ni kirem se wono muntumi ntenase ema zumla nyo company limited Ghana ban entumi empeja o manga na efi hu dwumade nyina mfa hye o mo sevri se na nsem ha se no hwe zumla nyo company limited no dwumade o mu die no mu kirem se enko nka ne ye kura ne senti Ghana Bible modern ne sesem ebeye mpa padwuma kwa fufuro bi no momo zoom lanyo no efrizo hwe mudwuma die ba mudiri na nsen na enya de enko nka efrizo fia hodo a agela pass ne potem aboso no atete pam adise ne biasumi akase kirem se ohwe mpanifo hodo mo kase bam o mo ka biewom e wala pass ne potem na wo mane mo nswani efa efi ho efrizo efia hodo a agela pass aboso no mayi wo mani sesabe opani bone wa yi mframa e wotwam omo nka ho hwe ni senti obi adidi hwe na ode bola de atu ba bia ope aleshom se bola nso ba bia obenye be na de bola ne de agu a mo kirem sem
Sempany form na offensive for bedi baby nya da wo betu ate se wala pass no embe ye pande senti adehia gaze chirem sem ene onim ya da wo mka bia wo nya da moden enka bi emfa mala pass for ofise fia wo do waje mpotem de aboso no emu ya pa mo je man center twetwe command so do mo de tum eya mo do sum sentrafo no emu chirem no enie wasi but mutu say Ghana challenge only handsina ma say bibia ya basa wo man mu no because on my challenge wo bia no ekoye because first of all Zula your phone wo Ghana hase no I say you ba ku ntinu obodwe basanka we be 3 4 5 dia ko bia be na juba say dey say enti ya aban say aban afufura wa ba no ko botu ama Zula your phone aya be say miensa na say endan a kan ba bua asin ba ku no bo say na Zula your phone kan ma e ba ni sa because impa no why that be siwa ma no be 3 4 that's be esua ebe surprise obotuma ye wura na so the two from obato adie mu a free 106.2 brantie ball and okwan mu bebre the most worst thing was a car change of government club and never say come ma kwan na zoom line for near there ebe yo majuma on to say MC fufu blah is a menos case say ball like coffee MC the whole Accra let's say the whole Ghana mu nyina coffee what ma say I abana said they say on zoom line for the kasa they should come back on Sabola na woko anime na yes sa ba yeto aba we no obie ni ho wa bala pass ya aba be Sabola wa na bola no so na ya kese pa ne se obi a mesisa ba amafo di fi wo fie wo ye bola no wo fie wi a sense wo be keep wo rubber mu ana se bibia e bia zoom la ya ka bi betwema wo de be ma won wo san de fi wo fie e de abegu pavement no so se ye so a ye wa ha na ye mpefo ye hu ne ekoka wo mo ye nti sisi ye pese abana wa ba so sisi ya na so ni attack for so ebe boss ankrofo no ban a you want the ball abegu abontin bia e se ye chiwo yeah sometimes some but we need the one achepa yi eni a wotie de hia won mo la pass e ka bepre matter no mo chirem se fi pa age won mo aboso no enkon kan enti be ho maden no meboa won no fi se o man hwe ni ye pa enjale wa hodo beto atese wala pass no e be ha dwen ye pa e mo chirem ene ye de asun we na yenko Facebook se na Ghana fo adwen chire no yenken bi emfa mayen na yenko we ya delek ayite no chirem se good afternoon senior ya da se pa we se action boy ATM no chirem se o hwe live ready for afenya mobile o chirem se kase woni mo de pa na de ba kwa ha na adwen ye pa se eja ibio ma de hye nyina japade ahwere o chirem se mo ya papa na o sa chirem se DLFM de emu edamufua emu de pa ya da se ela eye do fe no chirem se eye o na na do danko akufuado wo honi no mabu na de to sa no o chirem se we de o honi no onko dadin yo ya da se we see a senior man himself Charles maintain o chirem se wo hwe honi na esi wa no mo na o chirem se ma menka na brofo no say constant reminder of pain and suffering is very painful. Out of sight, out mind. The statue was an eyesore. O chirem se o statue na esi wa no mo de in fact they do baby a ne mu ya pa fisa de hye na ho no mo no pampuntu mo pano mo nsanka na etumi akwata mo honi de esi ho de anyammenim nukure ni ne entwaye senior man Charles Mante US Mountain senior ya chia pa ya da se pa na wadwenkyere we na adwempa hene odi asempa second o chim se kase bo no o tie ne life power ne kerim ne se de ejigu mu no emu da pa senior ya so ya da se we Ghana de se ne begina nsem we so na agimi sem kase bo ensa so so we ni nyina etimi ediasi kase bo mu semufo ya maze mebre entry ne se mum ede ema me every so champion trader de mi copy on Facebook so kase bo no wunya bi etimi ehwe yem me so ameje kwante kokosum ebesum awie ne di ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B mi so so yi ne nche kase pa enkoma eje creation dome pillar 2 Christian village ya cha pa na adwuma pa wopo na DLFM so onfa ni agura kwa na me so so na ni se na nadwo asiri kwa betena se na emu ba ya da pa every zanwuma wodo awoti bi ache na wa wote nwuma na wonte ase ne nyina da wode na pamfo kwa me afum na afin so sexy journalist betena se na ibewuda power ha no mu se nya se mekuma bomade na maka safudie no enkwanso da DLFM 106 pona mu nyina mu enitia adehye. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And money